Ka All India Trinamool Congress, hakasngi sajany kalalet ban penklain, bat penia re ka jingtrekam jungka pen Ursula, kabadai ka konstituensi bami khmat, dau sembut menteri rangba ke jela, ubadairu u National Vice President, jungka National People's Party, uba perstun tansong, kumshi benta ban penkre, nak benta ke election arajar apulai. Hakani kasngi yakinukit kam kibat themai, jungka pen Ursula Block Trinamool Congress, lapen scam bat pen semai, dau Vice President ke parti, uba James Lengdo, hakajia lang kabalalong, haying dorbar nengget pen Ursula, rengkat kajing dan lang uba yodor lang, uba deu Presiden ka seora blok. Ya kate kakenhun trekam kebakat henrungut, wan yalam do uba jiten kongwing kum u blok Presiden, bad uba plenes kiutam kum u General Secretary. Nakaliang uba James Lengdo, haba keren kum u kongsan ulakan tho teng ya ka sarkar BJP, kabala menjuri kibil, kibalong persya ikipaj ba jongkari. Ulapan kesanru, badai tangka TMC, kabala banekun persya ya ka seng BJP. Jom kemudian National Congress hakaba yang pensikan ya kini kimamkin kam jom kepenuslah National Congress hakani miski bakal diketarik ikini bago kinamkin kam madu presiden hadu ki executive members in itu dakani ke parti ini hakani kasih bak hakani kekenta yang naik kum kadak kapan pensikan yang air kini kalama hal presiden dan kinamkin kam bago. Nilai I obon ki political party hari India dan tangkiat beli ki political party ki baile persya ya kesan BJP kai kesan BJP kadai kesan kapasitas nomor kapasi ki an balai punjat hari India but hamni hajala jemi PE mano basensyarlah kikam bagi dia kita ke regional party, kikam bagi dia kita ke national party from the northeast region. Mulai habak ya trelang pat ke BJP. Ha kamam cukari India, lada village shanuru kiang ba ke Jelam Meghalaya lasensya ke BJP. Manu barat tingkam ya ke BJP, dari tak kamamta Banerjee ke Chief Minister Jom West Bengal. Ya apa? Kalau job dan burung house nem balala hak election apa poi kalau hang dia West Bengal ke TMC kayen namanta uluk usuk ke TMC kayen namanta ubarea melong roba bancerai ne kedai ke grassroots party kedai ke party jong urit uria ke parti kebagi simrai urit uria amman simrai mengi kibahan hamni harus state level dah ke district level la tolong hakano kono kedur nre ngin snap ya ka sur ke jompi upai pa ngin snap ya ka sur ke jom blok hamni himpatan mungkin nre dak jin question ka blok kin sasai yo kanini ubanyane na kane ka konstituensi ya kani boro ni kum ke parti haka jin start jom blok bagian saya yau kali yau rangkan saya uban baik ya kagia kasun kejampi hakani ketan balai yang kata markini di kararon kejami ila lom lupa kinang yalam ini dan sibet kedang sudah ketua assembly session jayu menolak keren nak benda kejinjar jom kino hikai menolak keren nak benda kejinjar jom kinang rep kuai menolak keren nak benda keimnang kesalam kesuk kesain menolak keren nak benda ketingkok kiabor kemarban pemarti dan mengenai di political party kiba keren assembly peh hidup mbay handi bagi orang bantuan banyak ho ngong peh himapi haki hidup menolak keren menolak ya kita dijinge jom pepa jom uret uria hak assembly mbay yang
PMLA na TMC ibarana hangkai assembly banyatai mari jika keren jika Allah surah kam tajud di mentoya namar idol kam banyak keren hakatai kaye dorbar thawan ndai lagi jika keren tama meeting hakai kenumpoi sese darani la haka dorbar thawan hendak ijing mentrekam iurlau kumbarak menghari wa imra banong banpek yang katu kejinya atram kuai Minister kasih berikong lomba imla batle kata hari tang live ini apa iklimbiah mong ini persen tendri dulu dah apa ngira sina ikan jinnya manu bara ikan jinnya tidak MLA jangka timur Kongres kini timur Kongres kayang hati kita nongdem panra namta kijing jenja dan baik banyak kesuk kesan banyak kejing kelar hak kene kejela kejongi minum yang ben minum yang kuat upaya ulai berun sabisa ladaran kutinggi ki ki khamtam mangi kita beliau ila kham kenrandien no aku beliau babun sapoi sakatramo namar kamtan kimpoi kinasu saki college namar labun kejing kham ki curfew ki ke boro tikini ki boro ki bawan ban pelong lagi bangin hak ya rai ba kedai tang ni sagi keba nila ban pelil ya gue political party hak ni kecelak ni hakoi nago aku apa ngerti ba beli mau beli ni ji ya TMC nama ni kuat ya keji pertemuan ni kuat keji telah dari konsensi so apa serta ila ini banwa ya keji telah konsensi henry ini bagi nangaman sedih jadi isu ai tidak isu tu bagi ni konsensi ni yang itu dalam kita ngenai ya tu bu ini tu nanti mengini hakanya akan education tapi Islam ayat civil service tala yang lurus asal maklam akan real kan dia masih civil service handai makanya education ini bahasa hitam mana yang menjawab berkulit ini yang berbeda dengan mereka ngalah itu bah waktu di situ apa itu kan nak bersensi berkuai ada kita di situ berbeni yang tadi MCS di doctors engineers ru di dalam tangkiat tekan boy bah ini konsep rai kedai ini bom kedai ini bom yang nanti kedai ini bom pay kita ni nang kedai yang tak tahu ni kuat berwarna yang kata dari telah kenang bah nilai bah kiu apa kulit putih bani warna yang diangkat bertuai-tuai bertanya pasti bah terhadap perian kumbala mentah yang hias itu nanti apa penuh Islam mesti kumbala fokusin nak kinong susun kedai kinong bah 20% lagi kedai lain persen di badan kerja kapita hingga 20% kedai basuh berwasi. Jika mana yang kepo ni nanggian nama nakalian komen nakalian namun cuma lagi te dikuat yang katakan jika orang berwarna ya kan di komen nakalian kan reparian langkah hak sport nitip pakariwa dari kebah peni kita ke mengenai bapa orang hari kita nak jadi sistem kita kena dalam timbang nanti ini mereka menunjukkan kasat mulai membawa nanti bagian ini bagian perfil ini siapa dengan kalian jangan pakai kepada selatan mesti kedai kebadan san kepada boleh mau diskon nak bertahan berwarna yang tertulis Henry nak jadi sabi nak jadi kira tapi badai dan lek ni sabi apa kadang ini juga bah resi iu kadang mereka moto kebayu berwarna yang kita lah berwarna yang development berwarna yang itu seperang
Hakim balap yang kadang katakan betul bohong, ya help, waktu mereka help solve the problem and inspire. Kemudian, ya when you begin but so I would say ya itu kebadan yang kabut, yang kasar, yang kapal. Jadi seperti bahwa nangis semangat lembaga itu sentensi ini salah dan penterikan yang kita di berol. Nabi ini belum. Kaya ke politics ha kejelas ini. Balai isi ke politics, balai samla, balai iramba iklok me isi ke politics. Kadang orang babon iasno, baga politics kabre macam Pinggir ke polis macam apa? Pinggir ke polis macam apa? Kita macam apa ada aktif? Now we ke politics kam deh macam apa? Namla penom ke polis macam apa? Nama ke politics kalau tik kum kajingan kai, kano kajingan. Kasyam ho player pemilih. Kasyam hak klub pemilih player. Kadai ka klub dia boy dia penuslah, kadai ka klub TMC. Ka Tribunal Congress, ka Bayalam da ka Mamta Banji, ka Chief Minister John ka West Bengal, ka Rukun Thai, ka Lokme Balare. Badalare shisha kata baka kudu pulang yang berit baria badu bahaya bad baro. Baka nega parti papoy ni kau akan berkhul, kau akan gelar, kau akan bertemai. Now barin, coba temai, now temen, coba samla. Berkali ini kau babi baik, bawan ni, penyami, penyerak kena sekisnong kita, menpen snow, kadai kau jom kau bertemai. Kamdai kau so bangin susong, isu kemin kau pernah kendo, isu pit. Kemudian lagi kisah kedua jam kayu macam hendai ini kemudian sebar dekat kengit berkat kalawai jam dekat time mana tapi ngapai geleng kini kita kira fair maka do kibriu kamu jama kamaya ayam bangai jik mai jik kedua yo jik tu mai jik jincang berkalawai masa kemalang sama jongi hadapi muncul ayam bagi sama jongi dia hanya keluar dengan konsusungi kilo masakma kilo siapa masakma kumno kilo masakma namar undang bayar nanti ni boleh mai asmo ni kibreo kisamna kedai gelawe jom ke ulang salam ni asmo hendrai kumno ilong kisamna kedai gelawe jom ke ulang salam apa undang na ilong nanti yaki kumno ilong kisamna lagi kedai kinompat nanti yang kalau lagi yuki apa umdan kimau tukim kathan yungi kadai kathan prospa kathan yumangi kadai kathan pasai kirong start kadai kathan kapasai yaki bola gisor yaki jintip baka start jishapang ngawang baki brio jengat kibrio kathan war slide di probi yang kana kawarbe ana sa kawarbe ngawe Uyi berapa? Gini basta bagi pudi bagi sta bagi hawara pulai ngin penkela yang ada kathan syarat model konsumensi jomboro niki coba jelas berapa? Bangakat pa api baru koi penjagaan mentalam. Kumbara menta kanya kathan bagi kedal hak me harian. Ladengim kedal beriau lakut dapat saya yo sutelah saya. Yo hak kelap nasariat. PI isamla mentra ke dokam. PI kabun kelar kelenti. Kabun bagi ki benda dibangilan hikai ki bun ki long kema ki jinjar ki sosa mepet sngi par school par jimbule par kene katai syason tangba benda poi sini ya som klemka. Ya melasi ya taksi Babli lihat kumna, orang nak kelingan lagi kom, lagi kumna nama kom tan.
masuk ke ilai kum nam de susung UMP nak Trinamool Congress House nem Jarsa UPI sangma ulipitip purno sangma beraslan no bangkai dua bulan udai nusuar Kongres lagi House nem ladon hakaseng Kongres lebat pemerintah po Delhi yang babun tenang jom sarkar India hadin pula petno hakaseng Kongres lalu Trinamool Congress bat lajok UMP Hawa Jarsa Hoi, nak berdagi kasih jentia ni lah orang berkali ikut rumah report jelas ini kamu dah ikut rumah. Manu berhak berbatai, dan manu berhak banyak tu lupa. Balik si Hawa Hajar Abdullah, Hindu Jingkerman, Trinamool Congress kan dia pun spesial yang jelas ini. Nomor dua, idon kedik paham, idon kita ilam kibastan, umrah keren di bapan syarai lam pengro bentan. Badai kita mengelam juga Trinamool Congress, Pak Himalaya Champion, Pak George Lembo, Mukul Sangma. Jadi kita mengelam kita Champagne kita start, hakim lalak penborik sarkar, penlok anyi kikam kita niarap berbentar baik. Kembali batai mende siapa musensar. Musensar musya udah Umar Klau, dari minta udah Umar Rep, bat kador kamur kalakiu. Boleh ke kiu nomor hidung helam Trinamool Congress kibran kelingkit ni nak bentar roy gepar banyak rap yang upat ba hawa ni nak seng sangat saya keseng politics saya keseng politics kam dai ke kam kai berbun sin isim kam kai ke politics jadi put tang dia pisah lai ko ini dibankan mapat mengidai kibrio kibran ke keti dan ke kejat idon ke buat menteri, idon ke jabing berkat. Bakat tu kan usaha meneham orang susah. Idon ke beri begin rep. Dan kamu nak ain pada kebanyaran ini begin yonong. Pada begini kita mau dikemat pada sebuah assembly. Kita tahu kian kita ingin lah menteri kamu. Katu kadang kan ailan kita ingin kamu kita ingin kaji. Kata kali ke politics. Kian kita fair. Umur kita ke subdivision hamba penuslah. Dari ke politics, nyimsumio ang kayo untuk dari ke jingsan, pada satu papua habulang Chief Minister Mukul sama wanda lagi hanya po penusla, baru kami ini cuci ruang, hidai mengelam bersisa dan berjalan. You are the true leader. Kami ini cuci ruang, you mukul. Kata kalau media, kami mengisukan lagi. Tinggal buat ini kita ngelam kita lakukan sendor. Ya kejelah kami baru kuai.